Veliki pozdrav, sam je došao na video klip na mom YouTube kanalu. Današnji klip radimo unboxing svih delova moje opreme, to jest ukratko radit ćemo, predstavit ćemo moj setup, znači radit ćemo setup tour i predstavit ćemo moju opremu sa kojom ja snimam. Ja sam juče izbacio klip da li je skupa oprema potrebna za snimanje na YouTube-u i vi ste ga odlično podržali i ja sam na kraju klipa najavio da ću uskoro raditi setup tour, pa evo da vas iznenadim da će to biti u sledećem klipu. Dok ovo gledate, ovaj klip je nov. Znači prvo ćemo krenuti od miša. Miš je marke Logitech, što možemo vidjeti po samom watermarku kompanije. Ono što mi se sviđa kod ovog miša je to što je gaming miš i što ima veoma pokretljiv točkić. Na dnu ima senzore osjetljive na dodir i pokret i oni svetle crvene boje. Onda imamo odličnu pologu za ovaj miš, samo što je pologa plave boje, a miš crne pa se boje ne uklapaju. Onda imam veoma udoban jastučić koji opušta ruku dok ste za računarom i koristite miš i posle toga vam se ruka ne koči. S ove strane miša imamo najobičnu tastaturu, čak ne znam ni koje je marke, ko neko zna neka upiše u komentaru. Znači ova tastatura košta oko 6 dinara u Tehnomaniji. Tako usko pamet da je zamenim za neku od 2000 koja svetli u mraku. Ovdje imamo SD karticu, adapter, dva fleša i dva para slušalica, to je sada mikrofona. I ljudi, ovaj adapter sam dobio u SD karticu koju sam kupio za tablet, znači ovaj sve košta 1000 dinara sa SD karticom od 8 GB. Ovo je proizveo Kingston, kao što možete da vidite, i ako želite kupite povoljne SD kartice možete otići u prodavnicu Win-Win. Onda ovdje imamo dva flasha, jedan je marke Sony Ericsson, a drugi je Telenorov flash, tako da njih koristim kada mi se na primjer pokvari računar, pa tu imam nekoliko videa koja da mi je izedicujem na primjer kod druga. Ovdje imamo par slušalica za Azumi, telefon koji je manji model, znači Azumi manji model, a ja sam ove slušalice presekao kao što možete vidjeti jer sam želeo da napravim mikrofon sa kojim bi ja snimao audio dok snimam nešto na telefonu. A ovo su slušalice, to jest bile su slušalice za Samsung telefon, ali sam pokušao da napravim od njih mikrofon, kao što možete vidjeti. Znači, kao što možete sada vidite, ovo je moj monitor. Znači, monitor je marke Philips. Platio sam ga oko 15.000 dinara u Tehnomaniji prošle godine i još uvek mi dobro služi. Na pozadini mog računara, to jest sada na monitoru možete vidjeti standardnu pozadinu za Windows 7 operativni sistem, možete vidjeti razne ikonice i foldere. Na monitor se nalaze čak i slušalice koje ja koristim za snimanje. Ovo su gaming slušalice i proizvela ih je kompanija Marvell, one su koštale oko 1600 dinara. Također imaju i mikrofon koji se nalazi na levoj strani i pomera se za 180 stepeni. Naravno, ove slušalice imaju jastučiće koje čine boravak u njima udobnijim i lepo su zašiveni. Naravno, marka ovih slušalica sa mikrofonom jeste H8312. Onda na monitoru imamo i web kamericu marke Prestige koja košta oko 5000 dinara. Nema autofokus, je samo moram da fokusiram, ali ova kamera je dobra zbog toga što snima audio takođe. Ona se priključuje putem USB-a. Onda ovdje imamo tablet, znači tablet sam uzeo u Win-Winu po cijeni od 5000 dinara. Marke Denver, kao što možete vidjeti uskoro ću raditi unboxing njega. Sada možete da vidite kako izgleda kutija od tableta sa prednje i sa zadnje strane. Znači imamo ovdje neke informacije o tabletu, to je za tablet quad-core verzija Androida 5.1. Ovdje imamo čak jedan Wi-Fi router koji sam dobio pre 3 nedelje i veoma mi dobro služi, nema nikakvih bugova niti prekida u signalu interneta. Tako da, odmah pored Wi-Fi routera sa leve strane nalazi se sam PC, to je sam računar ili ti kućište. Računar ovdje koji je nešto pretredno dobrim komponentama, ima 2 GB RAM-a i može da podrži old school igrice kao što su sam, Counter Strike i tako dalje. Ovdje imamo jedno veliko kao dugme koje je svetlo i plave boje. Također imamo dva dugmeta, jedno veće dugme je za uključivanje računara, drugo manje za restartovanje. Također dodao imamo dva priključka USB-a. Na samom računaru ili ti PC-u ili ti kućištu imamo mikrofon
HMCS koji košta 600 dinara i kupljen u Tehnomani. Njega sam koristio kada sam počeo da snimam na YouTube, da sam se trudio u Audacity da podesim dobar kvalitet zvuka, pošto ovaj mikrofon veoma loš, ali ako vidite sa kojom sam ja opremom počeo da snimam, znači ovo je bila bukvalno moja oprema i one kineske slušalice, ništa drugo nisam imao. Znači ovaj mikrofon može da se pomera za 180 stepeni takođe kao i slušalice, da god želite gore ili dole. Uskoro ću raditi unboxing ovog mikrofona, tako da ako vam svidao ovaj video, obavezno nosite like, share, subscribe i mi vidimo u sljedećem klipu i nadam se vam se svidao moj setup, to je moja prva snimljenja na YouTube. Veliki pozdrav svima, peace out.